We thank you, Abba Father, for you made a promise in our lives that you will never leave us nor forsake us. Like a email, like a email, like a email. Rekopa o tlatsuwa kwen. Lucy tengarona. One sware. Sithi kasi akelelwa nguwe. Siza uphalala njengamanzi. Uzungasiyeki Thixo. Sithi Nkosi. Nkosi sithembe wena. Masingaze sidaniswe. Ezinsizini zethu. You are our palparism. Ongunkulunkulu afahlayo. Umudimo overtaken. Ayikari riyashwa. Riyalebuha. Sithi kube wena. Wawungekho ngabe safele endleleni. Riyemi mona kabupaki. Riyemi mona. Riyemi kabupaki mdimo. Singashonapi. 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 Singashonapi masithukaku. Mudimo ngekaya kai. Ngekaya kai. Akasutha we. Baba siyabonga ukuthi salandwa. Khalewa olatu. Hey, khalewa sadi khalewa olatu. Khalewa olatu ne se gaithu off. Khalewa letso. Mothatsi ba letso. O bina se fela sereng ke letso le matla. Ke letso la jaso waka. Amazo amangana sangaithila afang rejectila empa ona le letsoho. Sibonga isandla somusa. Hey, we thank you siyabonga. Khalewa mahau. Ubane mahau a ke kwetsa ha o ka sobotsi. Ga khalewa. Mo re latileng teng hantle ne re sa deserve la tua mara bane mahau a hao. Wa phunyeletsa o kena le mo batho ba ga itueng wa fute. We thank you Galebo. Ke eme mona jalo ka bopaki. Ha o dumela ere amen. Hallelujah. Amen. Baratwa ke le dumedisa in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Le dumediswa ke Mankabinde. Amen. Le dumediswa ke Sera. Ha o bona tlamea ke eme mtlakaso sokodisa. Ke ntwe sokodisang Satane ha le bona. Bana ba rona ba tlo fola kajeko. Le rona ge le bomme ge tlo fola. Le nna ke eme mo moruti Sekete ke tlo fola. Re rera magentse re bleed onka mahau. Re ntse re limetse onka mahau a Modimo. Ke a le dumedisa bomme. Modimo motle. I always say haebe o batla o bona Modimo a ka o shebe ntho ke leng yona. Ko Modimo ke product ya Modimo. Ha o bona botle bo ke leng bona o tseba go le Modimo a ka o tjena fela. Ho ba ke entswe ke yena. Hallelujah. Bana ba rona dumelang. Bana ba banana. Modimo a tshepahala utlo. Le ka jeko le entse ile Modimo. A etsa plane bakeng sa hao hore le wena o tlo fola. Le go tlella o kwatela mama. Hona le chorus re sindlule ezintweni ezinzima kodwa njalo siyanqoba. Hallelujah. Ke a le dumedisa kaofela Dr. Mkhize, I greet you in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kutlile hore ke di 5 minutes. Ntshepe ngwaneso. Ntshepe 5 minutes ntshepe. Ke dumedisa bomme ba Standard Bank ba kae? Ke kopa ba eme ka maoto. Ne ke re fela ha be Standard Bank se etsa di Colgate se ke la re kwallang ka ntle. He mena lona smart man. Hi. Le ko ntole mosebetsi o kwa lona o. La utlwa.
le se ke be la nyatswa ke motho la ba ka re eng o se ka ba hetla for ntho le lenyona e ka re le ka dula le smaetse man le tla mfa rata ke ga getso go tlile sister ga di sebetse mara for me ene tlo le sebeletse dula mfatse ke a le dumedisa amen ha se ke ga se banka batho ba se hantle re hloleha ba jwetsa ba le hantle hallelujah ke dumedisa motho mo le mong a le sebakeng se ha ka tshoa mara hairstyle etse ka re ke boso ona le dinto tso tlamyang o ikwaele ka tsona gore di ga di ska bona hey wena for the first time in my entire life sale ke tla mona fela ke tlo rapellwa ka letsatsi le leng ke re ha ka tlela pulpit mo ke tletse fela o tlo tlatsuwa ha ka tlela bo celebrity mona motho le motho na le nako a bang empty ka yona le pompo ena le hloka metsi jwale nna ne ke le mang ke hloka o tlatsuwa hallelujah amen so ke leboa modimo ang kgethileng tsatsing la ka jeno ha se ntho ba palo ska ba thabela o ya makapeng hallelujah mara modimo motle ha o ka yemela ya ha o lwena o tlo yetsetsa a nyetseditseng o tlo yetsetsa modimo hana taba go batho ba shebileng kapa ba tseba eng kapa ba bona eng what matters go re nako ya tlhonolofatso ha e fitla o tlo iteka pontsheng whether they believing it or not is going to prepare it ke modimo wa ditafole ha bone tekuwe ka ntse so ka reja o iteka pontsheng a le sampulele fela I'm going to make it whether you like it or not, you agree or not. Hey! Modimo ha mamele ditori tsa lona. Na le ba ba mathanka file tsa batho ha se modimo wa di file ke modimo wa di profile. And for you to have a profile you need a file. There is no way back around Dr. Nkabinde. There is a file before a profile. We have a twirl back. We have a hole and shilling. Banana about one letter can't. The Tosa getting Garazona. They didn't prepare la Moria. How one is a hallelujah. Ke batla o dumedisa mme wa ka. Hallelujah. Ke o dumedisa mme Sekete. Hallelujah. Ke dumedisa o Christina. Ha bua le nna founung a o spinki. Ene ke ngwana o nane go kana tsala go na le mo ke ntseng phosa a tsala tsholo. Le tswalo le watla ka right empa pele le ka left. Go ntime be ke ntse. Jehova. Ha gele o shapu. Ke motho a kgonang go tla leveleng ya hao go se ka ithola o phenika that's a mother ha be lo a tsebe event ya etseditsweng nna la o Christina mother and daughter well we've been waiting yeah why yes and o sabon gona ga bana ba bhlale ba udisweng ke ba go tiba sa mannete ya o dumedisa mother lebitso lena la Christina ke batla utlwe mohlolo wa modimo se ka ba taba ke ntho e tlo e bua Christina ka sesotho ha e hlaloswa kapa ka sekgowa the name Christina ha e le re wa ngwanana e re ko jwetse Jeremiah ha o no prophet go kutsibile o sa le ka ga phupelo kapa o sa le lehlwele kapa le pele mmao a o nahana nna I knew you before Bibele e re the name Christina means a follower of Christ. Ere motona ke molatedi wa Jesu. Wa nkutlwa gona ke re ene modimo ba kgatha monyadisa Jesu. A ka tla politiki nna ke a bala. Sekete wa o jetsa go ska ba domo bala. Jwale ha o tla sekete o tlamea bo itshetse ntho. O tseba gona o tlo bua ka. The name Christina
e hlalosa mosadi kapa ngwanana a latelletseng morena Jesu wherever she goes. Ntho ke buang ha o ka bula di video tsa Bishop ona jwale o sheba o Christina o tshwere diary ya hae ha re motho ona o dula le yena ka tlu ha re o phela le yena ha re is my husband. She is the follower. O yena positioning eo o sa kgathalatse go ka tlu every time a ke mshaba fela ke mothola ka diary ya hae ke mothola a di busy a le kgatela ga buka. Ha ke we ka mosadi a sile monna ona tse magatlile basading a sa buise monna o mo asharama ya masadumeli. That's the name Christina. Ontsona le basadi ba mo phisa ga botloko ka ragreke. It's very painful o leader basadi maga lebitso la hae le keep in a position. Hona le lebitso le lo tla botsa go ha o tla thwe ke Christina ha bona ne ba tseba bitso leo go gala motho mo tla re sheba tle ba re kenya mathateng. But this one ha ona bona Christina Facebook ntshepe ha ba tlo proof point o Sekete kwa hae ke spirit abaye because she is a prayer warrior ya Jesu. Tabena ipatela wa tlameisitswe ke batho magata ba tsa wena di apepeswa. What kind of a woman or a wife? What's the one le tsedi maskete tse re di batlang re ntse re phehla le maobane sa tsane ke gugula ke batlana le Sekete ha ona next mpe ke e boneng accepted in thoughts ba thusa ratang o bua ke batho mara he ha re tšhelete a ke ha re tlo ratwa ke batho kaofela. Dula hantle o ipe hantle ne go dumedisa mother. Verse ya ka in the Bible ke ba Efes chapter 5 verse 21. Ke batla o hatella taba ya Christina gore ke mofuta ofeng wa mosadi ha o e thotse kapa ko ba le yona. Sehlosa teng oba Efes chapter 5 verse 21 ere ditholwana tsa ntlo ikokobetseng e mong ho e mong le ntse le thaba ka Kriste. Lona basadi le ikokobetse ka tlasa banna ba lona. O la ka motla hweletsa mane a re mogate itlokwana mara wena ha hao. Hallelujah. Ere lona basadi le ikokobetse ka tlasa banna ba lona jalo ka ha le ikokobetsa ho morena hobane monna ke hloho ya mosadi. Christina o tseba ntwa le nyona le wena itsebe gona o mang o le mme o tlile mo. Know your position, keep your position. Ska iketsa lefu ba ngwetsi ya malapa hohle ho thijwa heno ho thijwa bahading le ka next stones o thijwa wena le kerekeng ho thijwa hae maneo khuzega kapa re banana. Verse 24 ere jalo ka kereke ikokobetsa ka tlasa Kriste basadi le bana ba ikokobetse ho banna ba bona jwalo ka ntho tsohle. Hallelujah. Hono sina mo ke yang utlwa ne ke dumedisa mme Christina modimo o pate mara o mme wa ditšhaba ha o mme wa house of praise fela o madara lefatshe lena kaofela mara la o ntso sina ba sa kgolwe mara modimo a etsa ene a etsisise a etse gore e fete mona ha ebe o no se mmeng ka be re sa tla mo le bishop ane se ntate nka be re sa tla mo ha ga tliswa ke fame ya lona re tlisitswe ke ntwe modimo a beile modimo lona hobane ya re sebelletsa ya re phidisa. Hallelujah. Bagatua nna ha ke go bale ha tswa lo rega ke batlana le di video Facebook TikTok kae kapa kae ke itlatsa ha ebe wena o personal hore Sekete ntsa bua ntwa last week rona ga sebetsa ga rute bele re botsa go la nna ba doctor neng le rata ntse re lla re batswadi ba aruane bo mang ba yentse ha tsala fela re hlaisa dihlore re ile sekolo kapa ntse re rute o sa tseba o rega re tlo tseba o rata kapa o sa rate wena
Re tlo thubela point ya gore gongwe ha ga tlisetswa wena. Hallelujah. Modimo wa tshepahala. Tate Sekete wa birthday ka di 20 tsa November. Haebe ke ntate wa ka ke tseba date ya hae mada. E re ko jwetse. Mema Sekete ana le mme o mo. Nka ba tla o foster gore every year re mo be status tsa go birthday and ha birthday every year. O be wa ke bishop o fela ba. O tlo bana le case ka tluma yena wa utlwisisa. So ntho tse ding ha se sa season ya ka ka selemo sa back off. Nako ha o yatla. Hallelujah. So modimo wa tshepala dinthong tsohle mo tshepe le botshepe ba hae se jalo se feel ba itshepetse modimo le botshepe ba hae ba ka hladula ka kgotswa ga ditshutsa mefuta hobane mookamedi ya renang o tseba se re se hlokang ke batla o dumedisa bishopo ebe ke bua mantswe mabedi ke dula fatshe. Hallelujah. Wa bona wera ntho wa rata ka pa we rata ha modimo a santsa tlile a ratile ha ona choice a ba re motho ke morateng. He is lovable. Whether you don't love him or not, yena he is. Ntoya haye, ha tlo te confirm. O tlila santsa ratwa motho. Hobane ha tsamaya le mongwe o na le morena Jesu. Ska nana go ntho tsa ha di flopile ka ntho no ntso meetsa yo. A o tlila santsa ratwa. Ena ha ratwa modimo ana o tlwalla. Ntho ratwang e tla e sentse e tisitswe e matlafaditswe. La o ka e tshwatla e tlo tshwatla mahlong ao mara modimo a ba e repera. Ntho ratwang ke modimo. Ntho ha ke we ka motho ke re ntho. Fara ha o tlo re ntho e tswetswe. A kopana hloka hlong. A go ho kwalwe di gate kaofela tsa sosong. Askaziva. Okay, God is going to use his daughter. Le bohlokwa bana ba ka modimo tlo le sebedisa. A sebedisa ngwana Faro. Okay, a lo lata ngwana ba tla mo bolaua metsing. Modimo o rata ntate Sekete ba tla o tsho jwalo. Whether batho ba o rata kapa ba o rate. Whether o sona le ba. Wa tseba re hodisa bo Judas. E re go etsa sehlo sa Greg. Modimo ba o romella ka le mafia o le rute thapelo o le sokolle. Mara le mafia ntse le tsama ka ntho ka weapon ya lona. Mohlang o so le tina kapa le batla o tsosa ntho ya yona and we acknowledge wena o fetwa le mafia hape. Mara modimo o ntsa tshepile bahlanka ba hae for bo Judas ba ba jariseng bona. Uta le molato o thola ikahlola guilty conscious o botsa Jesu le dijo hore why o le personal ha personal le molato la ikahlola se ke itse ha bo so ka o amhela gore Sekete o gongwe hobana se ka o fela re tlileng re le happy mamela is incredible ona is happening ha o bona re fufulela Jesu o thewile o thewetse ka ga house of praise. La re ka e rega re hloka o ruta ya batho re hloka o opela batho ba matsoho re hloka o ema ka maoto go ka nnete fela e fela ke mohlanka wa modimo. O ka se etsa Sekete wena hanga re bankeng kwa Standard Bank re ba fe 1000 ya di 200 ba etse ka dithubo potlo di bala kana koma Sekete ke ntwe heavy o tla matha o bo shebela le lemela le matheka o matha ka mga Sekete. Ne ke re fela re nkeng ka di sheleng a ke re dizuka re sa di sebedisa ko fe 1000 a di sheleng re ka ba ga ja ga tsamama o balana le 1000 ntona ke mercury a sware o matha ka mga ntho sa swareng tsaka ke heartburn girl ha re tsebe heartburn e khoswa ke go tla bo thuntse sebediane se sona ntwe baka pelo e mpe mercury lanka o ntshano ke go tshwaro leshano tlamea o etse thapelo re sa itsebeng go arohanye mercury jwale ntho tsena ke kete tse pedi. There is no weapon that is formed against them that shall be able. Wa tseba ke mo ne ke dumedisa ntate wa ka monyetla ona e sa le ko o emetse jwale ha ke tlo tlwella ntho e kana kana
Phela o tseba nna selemo se a gaoa ka jeno. Di-starlight di nyemetse hae ko. Se Nkabinde ana thunyana ba dutsela dibaluni ke mohau. Ho bohlokwa ne tlabe ke sena nnete Modimo. Modimo wa re director. Ne nke be ka feta tabeng eo. Ke sa fitla tabeng ena. Jwale moruti Sekete, God bless you. Wena o moshe wa generation ya rona. O apostola Paulos wa lemo tsa rona. Bibele ha kene le bona skepeng. Yaba makhubu a watla skepe. Mara Modimo a theola o Paulos. Aga Paulos ba jwetsa go ba ske ba tshoa. Le a skepe ske sa tshwatleya. Empa lona le tla tswa le fe. E ka nne bana le ntho tsa o tshwatla moruti ka matsatsi a mama go ntso tswa o felletse. O ba le structure sona tlamea seeme. Be le structure di ema o tlamea ba le ntho o tshwatla. La di ketsa o tshwatla gona go tlotswa re felletse. We are here, we standing behind you. We are going to pray for you. O fitla re bona yeme. O tseba mhlanyi ya mantla be ke letsola ka le temo. A ke ga so ka nkutlwa ke sho wena. Mara letsola ka mhlanyi ya mantla be ke supa. Ke re mane ke heso. Se fela se re ha hae ke ha heso. Bebele re le lahlile ko saba le mangolo. Ke nnete wa nehela greke mara ska re skipa se moruta se tenneng ke sa tšhelete. O no ga apare mang? It takes us a long period. Mamela ere ko jwetse season ya motho ha e tshwane le season ya selemo. Kapa season ya kereke ha e tshwane le season ya selemo. Ke nnete it might happen. A ke tsobaneng ke bua taba tse mara Modimo ke nana go a bua. Ho ka etsahala hore ho ka etsahala go ho nkile nako. Ene sa le specta Sekete o tsebe gona ba sa di re kenya banna ka dihlo. O gona sana no ge e sebetse tšhelete. Mara ka nako ngwe be re emetse nako ya Modimo. Be re emetse nako ya Modimo. Bomme batswadi ha ba tlo yema monana ke lokisa fela utlwa. Batswadi ha ba tlo yema mo a ko dumelle ho loka. Ke ga ke tletse ka di pitbull le makesi le mabrakana. Le brakana ke la le re a shara ha ke sho ba re a shara mona utlwa. Ke etsa example. Brakana bo tlatla bo tshwaretse dibeke bo shebile Sekete bo shebile nna bo shebile ha tswa mo le kesi le eme gating a ke ga le sa tsa magreke le kesi mara le batla ditaba tsa House of Praise. O dana go dintshitswe keng hona le brakana ka and then o bona le pitbull ke stulo sa Mankabinde. Mankabinde la sa tla greke mo ntse o thwe a mme ska dula mo ke stulo mamela ke re ke na se ya hao ke Modimo o no rongwe mo. Nako ya hao ha e fitla go tsamaya ska batla mabaka go lwana le batho tsamaya. Re thabetse o tseba moruti wa pere ma moruti o jele thank you. Re sebediswa jalo ka di destiny helpers. E tebohela go sebediswa jalo ka lenyeloi. Ma wa botseba botho. Nna this nna that. Tsamale ntho tsa houses. Sekete ha tlo lapa le Sekete ha ba tlo lapa. Aba yentseng o tla banna ba fedisho. Ha ona motho a sitilwe mo. Go go fela go bona le matla Modimo. Ene season a fitla hona tla Modimo tlo romela destiny helpers bo Sekete. Mona ke reke tlo yema. Ka di destiny helpers. Kana go nka thola ke reke tletse je kanti tletse ka baloi. E tletse ka balakaletse. Ba tletse fela o tlo tisa ditulo tsa bona go se re itse sitsung ke go le re go jwetsa o tlo se bona ka je kwa re tshwara go sitsung ke haufi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ya re tshepisitseng. Nna ke ngwana mme le ntate. Ha o tlo ba mme a gopotse o batla ngwana wa sa le morao. Ha o le mme a go sheba ha o hata jwang. Hobane tsela e o hatang ka yona bana ba hao ba tlo hata jwalo fela. Haebe wena o dutse ka tlung o ntse o bua le ngwana wa ngwanana o mo jwetsa ka mme masimamang kapa o mo jwetsa
dibe tsa hao. Hobane Bibele re bana ba otlwa ka lebaka la bokgopo ba batswadi. Mohlane tamang a tla bitwa mmae o na le kae. Bomme hlokomelang bana ba banana. Bana ba rona ba bitwa. And in most cases, bana ba rona ba bitwa ke di half brothers tsa bona, ba bitwa ke di stepfathers tsa bona. Tamara a bitwa ke half brother, mmae o na le kae. No le kae. O no le kae. O no le kae mohlana ngwana wa bitwa. Mohlana ngwana ho dintho tsa di senye o no le kae. Adama hale simung modimo ha mo botsa go sebeditse jang ba go file mlaga mosadi o mfile nyena modimo. Diphoso tse ding la re sa batlodi amola ga ntse diphoso. Bomme learn from your mistakes and ithute o kopa tshwarelo ha o entse phoso. Kopa tshwarelo baneng ba hao, kopa tshwarelo molekane wa hao. Bana ba rona ba bashimane be re dilo re ba kwaletse ka ntle ba tlase ka anger because nana go ya hao e betere. O kae? O kae? Adamo la ipata ka lebaka la mosadi wa hae. Mosadi a ga re lo ipata dintho tse re di entseng ka banna ba rona ke dintho tse re iketseditseng tsona. Mme Sarah was a powerful woman a tshepile modimo mara ha bona dintho di sa etsahale ku ano batla o thusa modimo. Rapela tlolla batla le dirata. Pray for your kids. Rapella ngwana ha wa ngwanana. Motsware ka matso rapella phahlo tsa hae. Bula o trapo o hase ka madi a morena Jesu. Hey! There is a flood. Haine se Calvary ka be re semone. Re fuwe matla Calvary. A o lwana dintho tsa rona re le basadi. Dintho tse ntseng re divorce ka jeko ke dintho tse re itseng bana ba rona ba di etse. Sarah a re Abraham kena ho mara ke step daughter. Wa bana nthonyana tse tsenang le di step le di shebe hantle. Boholo ba tsona di a sokodisa. Fela le ha tse ding tsa tsona di sa sokodisa. Mara boholo wa utla balune kgalmela wena. Wa utla hore ntho. Wa utla yetsa mpelo sokololo wa baka muso amdimo haufi. Sarah iketsetsa plan. E go go etsa dintho tse iketseditseng tsona di fedile. Ke ntho na o kwatetse ngwana ona wa hao. O tlile le yana ka jeko ma go kwatetse ngwana. Ka lebaka la dintho tse o la kenya ntata e pressure wena. Abraham ha ngwana sa hlaile. Sarah o sa bona Abraham a sa sena nako. E go go jwetse ngwana o tlisa lerato ka ga lelapa. O tukisa ntengwe siko lefatsheng. There is no way Abraham ana ka shebana le Sarah ho sena ntho mo tshwaretseng yona. And ile peer pressure ya high. Di pressure tse di kentseng baneng ba lona, tse di kentseng baneng ba o foster ngwana go a ye sekolo. Wena ka go saya rapella ngwana fela go modimo nna ho ba ha ke a fitla ke rapella ngwana ka. Ska o jwetsa ngwana ka next door. Ngwana ka next door so house. And ngwana o basadi ba bana di honors. Ko mphotlisa ka batho ko ena fela strateng se. Ko re heno mohlano o nyalwa ne ba le happy. Le ngwana o happy re ka je go re bua le yena ngwana o tswile ko re o tswile sopho ngwana ka jeko. Bana ba rona ba lemetse o feta rona. Ska dumela go ntho o le maditseng e be kene ngwanong ona. Hore nantatai o sile modimo tshepile wena as a single parent. Ho disa ngwana wa ngwanana, ho disa bana ba bashimane ba ba sileng ka tlu. Mamela modimo o tshepa o double cap. A go tswa fela o shebe double cap. E ya maletsatsing, e tshelwa diesel. Ai emele monna tlo modimo tshepile wena.
wena tlolla o ikutlwisa bohloko ka re wena dintho di etsahale mamela you are too expensive theko ya lona hlokomela bana ba hao mme wa ka hlokomela ngwana wa ngwanana ngwana o bohlokwa o tlo o thusa ka tsatsi le leng o tlo ya sekolong e le re pholositswe tjana le mo re tswang bana ba rona ke different fathers ebile rona ba pholositsweng batho o mane masimama di motho bana ba meetsang bana ba wa mona ba meetsang na le ntho modimo zamang o bontsha yona ka bana ba go ntse o tlo ba bona la se ba ile sekolong o tlo ba bona la banyalwa mare bona le different fathers o tlo ba bona bontata bona ba sa tshwane mare bona banyalwa o tlo ba bona mma bona sotle hona jwale mare bona ba tloya sekolong yang sekolong bana baka yang sekolong ha ona taba go hlaetse kae ke kopa o ya sekolong na le bana ba bang ba hlaetseng ka ga mekhukhu rona ga di product tsa mekhukhu ngwanaka a sang ga dumella maemo ga go bolae na ke dula mokhukhu ga ne ke betwa ka selemo seo ka 1998 kanti wa elo kenami o ka ipotsa ge maga batho ba ne ba le kae ntatwa ka o fitile motho a nsupile ka sethunya hlong itse ha hlane ke sa bone go ke ntatwa ka this guy kanti o bone motho a hlanka khona nka sethunya se kenya ka selambe kanti o feta ntatwa ka I heard hore ke save ntatwa ka ho jana nka re papa motho ko ona tlo mothunya ke mara ntatwa ka o hlokatsa sa itsebe taba e what doesn't kill you will make you strong dumela hore yo tshwatla yo tisa gauta pele ba gauta e kenywa di hamore e kenywa mollo ke kopa le tshware a usione ke ngwanaka mara modimo a re fodisa ke bopaki ba ka le yena o ke kopa le mtshware a lle se ke la mo fa metsi a fole so ke batla go ho wena ngwanana dintho tse ding ha o kgone di bua le mmao ba di bohloko is only now ha ke tsama le mme wa ka ke fana ka di testimony a utlwa story hantle what happened because I never had a chance ke sa tlo gona o ke mo jwatse gona se beile mana se beile kae le gona ke tshwatleile hlo Ezekiel chapter 16 re ke na ke sudubane mading aka I was helpless kanti wa elo khonami ba mfita fela ho sna le motho a hlatswang ka metsi a letswai ha ona ntho ke kopa bua tabena boloka bo vision ba hao ba ka butsila bohloko I was not even aware go biatswa ke tsibila o songolwa report ho ga sa le tjena o fedile le phopelo e tshwatlele le sapo la hae le krekile ha ona ngwana tlo mojagang mara modimo a tsebang o lokisa dintho tse tshwatlweng ke batho a mfa bana ba bararo ke first born ya ka e tswanye hona le second born ke ena ntse shooter hona le ngwana ka wa mshimane e modimo a nhlololofaditse e ga go jwetse ngwana ka dintho tse o bonang o di tshwatletswe ke batho le lenyalo la batswadi lo bona le tshwatleile le mosebetsi wa mme wa ntato o bona a lokisitse ntsaka to lokisa ntho tsa batswadi ba hao le ba ke ba utlwalla bebele re tamara sa bitwe ke a brother ona etsa ditse kubo ka ra area na dula ka ga yona she was the only girl who was still a vision mara half brother ya ntsha bo vision bebele ga qeta o bitwa tsola ka ntle a tabula kubo ya hae a go thusa Obane ntho e symbolizang ha e sa le yone e re ko jwetse modimo tlo pepa ntse o sena ntho se o symbolize o tla o kenya symbol ya hae ha batho ba qeta o tlosa ntho tsa bona modimo tlisa ya hae dula hantle o ipe hantle this too shall come to pass for there is a time for everything hore re fitla mo re yang ona le mo tlameang re fetete le ha ibe ke mmao a o tshwatla ngwanaka le ha ibe o sotlwa ke step father mamela one day is one day zizo chikizinto ha ke qeta o kopana le modimo face to face ke re ha ibe kwena ngomme ke kopa o etsa selekane
ka etsa selekane le modimo. Bebele re Dafita a etsa selekane le modimo hore be difahleho di tadimane. Ke le ka nka modimo ka mo beha ka plaka. Ne ke sa kwala mahlo mme Sekete ne ke bua ke re haebe ke gongwe ke wena ntho e ke fitileng ho yona re etsa agreement hore bana ba ka be ke ba hlola ba feta ho yona. Ngwana ka e re ko jwetse wa mona o tswa alla jang o llisha kore o hopola thapelo a kile ka etsa ka selemo seo a kopana le moshimana mo hulela khashakgashe a matha moshimana a hula school bag yena a tla matha ebile ha tle ha o ya sekolo o ile sekolong a lo ngola exam ya June ke tsebile ka mora lemo tse pedi ngwana kona ba tla betwa a re mama ke le ka etsa thapelo nkileng ka utlwa o etsa hore modimo wa mme wa ka kileng a etsa selekane le wena hore ha re ka betwa o tseba go mme ka o tlo utlwela a re mama ke tsholo jalo ke jumpa golden highway ka re modimo moshimane a ka ntshwara ke tlo tsa mme wa ka tsowe last year early ka February ntando ke a kopana le moshimane mong a kentse mask le yana kentse mask o ya sekolo moshimane ona wa mohula ebile go hlobola ka speed ngwana ka go latla ntho gore ke mmotse fela o tseba mme wa kana a re o mme wa hao ke mara o tseba mme wa kana a go tseba modimo wa mme wa ka mme wa ka ke Mankabinde a re itse ha tsholo moshimane wa re mang ya ba moshimane ona wa akge a kobe ya fase mohlana yema mo khajo tsa ngwana ka gore a tsamaye a ska ba hlola feta ka mona bana wa mo disturb modimo wa dinako a re ka hopola ngwana ka ha tloa mo ba ga twere ko jwetse gore ha o ka rapella bana ba modimo tlo ba sustaina ngwana ka ya sekolong o tliswa ke principala tsatsi la teng ke founela moruti Sekete ke re modimo ke re moruti ke a thekua ka bana ke kopa dithapelo ngwana ha kena le principala ke re be o yentseng dingata dintho tse bana ba rona ba di etsang principal a re ke tlise ngwana o batlile beta o tla go hlalosetsa story ntho e ntlisitse momme go re ke tlo o bona go mofuta o feng wa ngwana o o tshepileng bomme bana ba lona ha ba le tshepe ha tshepe thapelo ya ha o le siko principal a re ke tlatse fela o tlo o bona go mofuta o feng wa mosadi o tshetjwang ke ngwana hao o diang le Satan di profebe ya ibaduwe ere mosadi ona ke mosadi o bana ba e ba buang ka yena ngwana ha bua ka wena ngwana ha tswa go na mama re kena ga tsa chain of prayer ona re kena go thola mama a ha sama du bete ona re thola mama a pakame ka mpa re tsa sekolo a ntsa bitsa mabitso rona ha o sa rapele o tlo ba seema ha le sa letswai ba la bukeng ya Genesis chapter 19 mosadi o na le teng le monna o na le teng a ke tse bona o no le kae Bibele re lota ha ntsa dutse ka ga motse ona dutse hona o bona banna ba babedi ba tla le mane a re ke tlo ba qobella go ba go bale le nna ba kena le nna ka tlung hobaneng ke bahlanka ba modimo Bibele re there were two angels ene le manyelo ya mabedi a batho ba bontate ha tseta o kena kanti banna ba motse ba moshebile Bibele nang le matla e re ya ga ha tseta o kena le bona ba fa dijo ba theosetsa ba nwa ba phomosetsa ba kena banna ba botla monyako ba re ntsha banna ba watswa yena a re banna ba modimo ke a le qeka ke a le kopa ke tsebe mme wa ka o ka ntho tse ba di etsang Bibele e re ha ba ntse ba kwaketsana ka mantswe ya ba o ba phusetsa ka ntle a kwala monyako a bua le bona ka ntle utlwa Lota o reng ha ke tsebe mosadi wa hae o na le kae ha Lota a qeka banna bana ka bana ba mosadi ona ha qeka banna bana ka bana ba hae ba banana a re ke a le kopa ke a le gapela ke kopa le seke la etsa banna bana ba modimo letho ke na le bana ba ka ba babedi ba banana ba ho sokang ba sa tsebeng letho o fana a re ke kopa o lefa bona a re ke kopa o lefa bana ba ka ba banana le save banna ha ke tsebe mosadi wa Lota o na le kae
question today, where are you? Dintho di senya ka tlung, where are you? E ka re di senya o rapela jwale o sa rapele. Di a shwa ntse re rapela. Di tshwatla re ntse re rapela. Bebele e re ya ba modimo o etsa gore manyelo yana thusetse. Ba foufatsa ba bula monyako ba hula lota ba foufatsa banna ba ka ntle. Ya ba sa bona monyako. That's how bana ba phunyileng ka teng. Mara ya fella mo. Ha manyelo yana sa re lota a tswe mo modimo ba tla o fedisa lefatshe le. Ha ba le tseleng hona le mantswe a modimo a ba jwetsa manyelo hore jwetsa lota le ba ntlo ya hore ha ba tsamaya mo ba ske ba hetla. Dintho tse ileng tsa o hlaela. Bibele re ha ba le tseleng mosadi wa lota hetla. O busy o ntse o hetla hore ntate wa hae o sile. O ntse o hetla hore ho jane ne se ka ntatao, ho jane ne se ka mang. Tlohella o hetla. It doesn't matter anymore. Ntho estakisitseng mosadi wa lota ko hetla dintho tsa fitileng o tsona. Tlohella o hetla. Rona se re bua ka tsona jalo ka bopaki. Ha ga ema ga staka ebile di a re bolaya. Re phamisa matla modimo ka dintho tse re hlaetse. Bebele ha ba se ba tsamaile. Ka lebaka la o kwata o la tlwella ngwana a tsamaile ntatae. Ka jeko ngwana ha o batlo nana gona le batho ba o loyang. Ska dumela hore ntho le maditseng e le matse bana bao. Ska dumela go ntho o tshwatlileng e tshwatle bana bao. Lokisa dintho tse o tshwatlileng di amohela e tshwarele o tshwala moriti Sekete a re ska ba tshwara ka dipelo ba tshwarele o ska itshwarele. Bibele re ha ba fitla mo ba dulang teng hona o setse ba kgwenyana ba lota kwa. Bana se ba le nakong tsa o ba ke bo makoti. Mme ba bona o ka ya tlo cancela bana. Nna ke mogotsi wa bana ba ka. I talk everything with my kids. Ha ke tlo gasetsa bana ba bang le basadi ba ba ke sa kgone ho bua le bana ba ka. And a straight talk doesn't break any friendship because bana ba gona o sa ntse ba sa itsebeng. La o sa tlo ba jwetsa ka ga batho iphe nako. I sit down with my kids ke ba botsa ka je go ntso ya hantle na sekolong ke bona o se mna. You must know your kids. O tlameha o tseba ngwana ka ha hlaisa menoje, ngwana ka ha waiver ka letsoho, ngwana ka ha dumela ka hlo. There is something wrong. You must know your kids. O haka bana ba batho mo kerekeng ba ba qetetse no ba haka. O qetetse neng o haka bana ba hao. O tlala bana ba kerekeng mo di sweets. When was the last time? O ka fe bana ba o tšhelete ba ke ba ja tšhelete hao. O rata ngwana ntse a tla go fuwa 10 rand o tla di fuwa ke bontate strate. Bana ba gona ba matha strateng because na le batho ba fang tšhelete. Ha o sa ruti o fa bana ba o tšhelete kapa o mo fe ntho e ratang la e le wrong. We learn. Ruta mo fe yona ntse le wrong. Ha ka go batla savana mo fe yona. Ai utlwa go ntho na e wrong. Njwetsa ha ka e thola strateng o lo fela ka ngwana hao. Mama, we pray for everything. Lota ha fitla kwa. Ya ba bana ba ba tshintshana ka yena. Ba yentse ntata bona monna bona. Ba fa ntata bona wine because mosadi na le siko. Hona le bana ba fetwileng bo mma bona ka tlung. Ha o tsebe ngwana wa bitwa ke ntata every day because o la o le siko. You don't even ask gore le setse jwang. O nana go ngwana o rata ntata o feta wena. Bana ba gona ba imetswa e bo sa tsebe. Di case ke dilang ka tsona di bohloko. Hona le bo mme bana ba tlile le bana tje. Bana hona le bana ba fetwileng basadi ka ga malapa. Mma e utlwa ka yena dijo di rekwa ke yena. O tlisitse tje azama o etsa motho o tla mo hopola mmao. O tla le hopola o tla be ka go ka ya lebitla le thotse. Wa bona o tella mmao jwang o tla mo hopola ngwanaka. O tla mo hopola ile lebitla thotse. Wa bona o etsa di efforts tsa go ya sekolong. Wena o ja tšhelete. O busy wa failure. Let me tell you. Ta hopola mmao.
ntho bohloko gore lefatshe la se la mmao ke la Jehova le tsohle tseo lona. Hlompha batswadi ba hao. E tshwajalo Bibele, hlompha mmao le ntatao hore matsatsi a wa tla tsebe o eketse. Bomme, hlomphang bana ba lona. Ratang bana ba lona. Ikokobeletseng bana ba lona. O sa kgathaletse gore ke rata o bua ka bana ba banana le ba bashimane every time I ke bua. Hlokomelang bana ba lona kaofela. Ska ruta ngwana na a telle ntatae a telle le bana ba ba bashimane. Le haebe ngwana wa moshimane o monyane ho yena ke abutiae. Ene ke yena tlosalang ka sefane. Ska ruta ngwana na go a telle ba sa ne tla be le gagadi a tena bana ba ngwana na wa moshimane. Di quiza ho. Ha ke batlo ya mo ke rena le bana. Ho. Ha o tlo ja tšhelete monna hao o je le Nkabinde ho. Ha re lokiseng re sa le mo re halalela. Le mama zale re tlo I discuss taba e re mo fa ka re sa jwang. Ha se first ke a le bua nngwe ha ne se ka bona nka be ke sena monna. Lwena tlwella wa tseba re phuluse mara ntho tse re di etsang dimpe bomme. Ngwana o makalletse ja ntse mo khalmela o ntse re fela look who's talking. And o pull the tongues tsa hao. Ngwana ntse re look who's talking. A ga sa uso. Because o phela khalalelo grekeng. Haye o rwa ka bana. Haye o tshwantsha bana le bo nkgona bona le bo gagadi ba bona. Ba neng a sa ba tsebo ba tsebile ka wena. Ne go thiba go khalmela. O sa utlwe next. Ka jeno o so e bohloko ntwe. Bana ba jere di plastic especially bana ba shimane. Bana le anger. Ha ke myemisa ke mmotsa go ha bona o ka o qetetse nene a re nkampa ka dula strateng me Mankabinde. Mme wa ka o sacrifice gore a thole motho o mong a kgawane le rona. Ka ntate wa ka a ntseng a molemadise. Ne ke re ke protector mme wa ka a re yana o monyane se ka tlo mo disturb. Dintho tse re di etsang re le bomme. Bana ba rona ba lemetse se bana fela ba banana ba lemetse. Bana ebile o betere ba kgona ho bua. Ngwana moshimane a tsebe ho bua. O rata jwang ntata o sa rate yena. Because e haptwa le namane o mang wena. Bana ba rona ba lemetse ga o bona you are happily married. Mara bana ba monno a happy le wena. They are broken. They are bleeding. Ba tletse ka anger ba batla ho bula bana ba batho ba. Go ke anana le I was asking myself ebe motho ana mbeto na kwatetse mmae. Hobane ha ku tla story una shapa mmae ka hamore. King e kana mmae a yentse. So batho ba bleedela batho ba rong. Ba kopana le rona re le innocent. Mara ha ne se ka taba yo nga be ke sa yema. Nthamdimo ya khwathu ene khwatha bohloko. Wa utla wa tshwatla popelo wa tshwatla le sapo. Shajalo moruti Sekete re pizza ya albester ya tlamea e tshwatle hore ho tswe ntwe betiri ka ga yona. Le nna ke le ka tshwatle go bana le ntwe e tswang from sadi. Allow yourself go fall ka jeko. Se fela se go le usiteng ha ka o tlo ntshwarele. Ya sitwa re bua re tsamaya re yeme ka pelo tsa rona le ka mahlo. Ke kopa o yeme ke kopa o rapela. Modimo a hlabolle pelo tsa rona re le bomme. A hlabolle pelo tsa rona re le bana. Dumella o fola ka jeko. La ebe mme wa ha o etseditse phoso a skisi ngwana ka ona kwatile. Mama, ha ona motho a tlo rapella ngwana wa ha o sa mo rapelle. Bana ba rona ba feta ha ba tlo shwella mo. Ha ebe o kgonne ho feta nna o kgonne ho feta wena. It means le bona ba tlo feta. Ska dumela ho ngwana o ntse o rua ka ngwana o mo bitsa ka mabitso a snacks. Mara o fitla greke mona ha o o rapelle bana ku wena ka pele. Mara o tsebo rapella bana ba. There is no way o ka rapellang bana ba batho o sa qale ka bana ba hao. Nna ke ala bana ba ka fatshe bomme ke ala bana ba ka fatshe ke ba rapella. Ke ala bana ba ka fatshe ke ba rapella. Ke ba ala fatshe. Ba le siko bana ba hao ba rapelle. It's a reminder sata alamu e rapellang bana ba o fela. Ke itse mo go tlo fola ka o fela. Le nna ke tlile mo tletse o tlo fola. Ga tshwatleha. Ga le mala. Tsama le batho be re ba tshepang. Mara ba sa tshepana. Shojalo mo go Sekete ma ba ke mo mametse.
a go jwetsitse batho mathata o ba tshepa mara Modimo a ska ba tshepa and ha o tsebe gore na ba tshepala ho lo kae kapa ba o rata ho lo kae ngwana ha o kwatetse ba buile ka yena bathong o buile ka yena ho mme a itse mme o a qoqela bana ba di tlisa ngwana o kwatetse ba ha o tsebe mo llela a ko o tsebe mo llelang teng tseba mo e ba le altara ya hao altara ya lelapa la hao altara ya bana ba hao ntate ka lebitso la mogana Jesu Modimo wa bana ba rona Modimo wa basadi Modimo wa bontate Modimo wa bontate rona o tshepo ya dilemo tse tlang o lefika le tileng ka tlasa pabalo ya le poloko ya ga tseba ho re tla dula ha mnate papa ke a rapella bomme ke rapella bana ba rona ba banana ke rapella bo Dibora ke rapella bo Esther ke rapella bo Abigail in the mighty name of Jesus lokolla tse ba tlameng o fodise pelo tse kulang ho bona I pray ke a rapella ka lebitso la Jesu in the mighty name of Jesus Sabolla di pelo tse lemetseng lentswe la o le re ya dutseng sephiring sa moka medi a phame o tla phomotswa moriting wa ya matla hohle re phomotsa Modimo go tshepile phomotsa bana ba rona phomotsa rona phomotsa kereke sizonela kuwe baba sithandaza mosadi ona o tshwatlile popelo e fedile ke cancer re a rapela tibulla popelo ya mosadi ona re le ga o bona o itibulla ka leya tibulla ona le mosadi a sena ngwana empa o tlile tibulla in the mighty name of Jesus. Fodisa. Fodisa, Modimo. Fodisa. Re eme jalo ka Jacob. Re ke be ga suta. So ka re hlona lefatsa. Le ha di noka tsa rona di ka robela. We are going to pray, we are going to praise you. Re tlo rapela o fitlela wena o re hlona lefatsa tibulla
Ke a rapela. A o dumela. Re amen. Singashona sisuka kuwe. Come on, somebody give Jesus Christ a big hand of praise. Thank you, Jesus. Let's go into Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Never give up on your children. Yes, Lord. Sisugagu uwe agekomu sosabiko ofana naye. Yes, Sisuge uwe agekomu. Sisuga uwe Moshapele matsoho morena Jesu haholo. Moshapele matsoho morena Jesu haholo. Come on, somebody put those hands together and say thank you, Jesus. Something has shifted in the realm of the spirit. Something has moved in the realm of the spirit. Healing rain is falling down. Regardez la face. Oh même. Ore le boha holo. Are chapelle Mankabinde matso. Matsiba hore. Ki batla fela tlo bitsa the next speaker, but do you know that the bleeding woman never explained her disease to Christ? She never even said to Jesus, I'm bleeding. She touched him where others don't want to. Akakatloela ditaba ga thapelong. Botho le ho sa le ditshele re thapiswa thapelong. O keke wa inama o tswa madi. Wa ema o ntse le jwalo. Kobo di ngata le ya Petros ite magatsiba ya Jesu. Skatla ke reke go bona sketi. My garment will never heal you. Touch Jesus. Your 12 years will be over. And Jesu ke abotsa potsa ke angwe ke ma. Ba re morena maganentse go ama. Aga maga yenwa yang ka mengona le matla. A tswileng ho nna. Ska tswa mona o sna ntwe tswileng ho Jesu. Ya kena ho wena.
ke bua ntho engwe Mankabinde maobane ke le mane bosabela ke re batho ba ngata ba re rata mohlomong le nna le wena ba re rata mara nako ntho tse re di rerang ha di ba thusi hobane ha ba rate ya re rommeng o ka bana le setswalle le sekete ha o so ka bana le setswalle le Jesu le thego ya ka e no sebeletse because ke rongwe ke Jesu. You are obsessed with me, but you cannot have a relationship with the owner of the message. Because we are blessed, beloved. We have Dr. Sibom Kize in our midst. She's a qualified doctor. She's a psychologist, and she is an advisor. She's a counselor. She also has a PhD in theology. Now, she is very anointed because now she maneuvers between psychology and spirituality. Because some of us, we are singing but we are depressed. After these songs, reality strike and you are paralyzed. And because na lento tse di sileng hae di ubotsa dipotso. Now, miraculously, Modimo saw this event and this woman of God came on board. And we want to honor her. Kiko pafela reme kama utu ki Sibo Mkize, Doctor Ako reme kama utu HOP and welcome her. She's a Zulu. She will speak in between languages, but we are flexible. Kopalemo shapele maso and give her a Sassolbeck Free State welcome. Welcome, me. Bless you. Before Dr. Kiza Abua, Hunale Koloikielana, me o Hunale emergency, just a quick Tibiso fella HVZ 068FS. You could pass like Koloimani can live with it. It's very urgent. Thank you.
you. We need you. We need you. We need you. We need you. Spirit of the living God. We need you, Spirit of the living God. We need you. Intervene in our lives. We need you. We need you, Lord. We need you. Amen. Amen. Dumelang Nkososolo. Enkosi yami mina ngintombi yomZulu. I hope sizozwana namhlanje la ekhaya. So tlakeleke bangiphila ama lessons la ngaphandle. Ntate Mruti. Kane uitse ke reng? Dumelang Nkososolo. Le kae? Hey kutlo ba re tlo qoqa moqoqo wa Sosolo. Hey. Ntate Mruti ka leboga. Mme Mruti ka leboga. Ka leboga for such a gracious invitation. And sithandwa sami. Ngizokubiza ngesithandwa sami. Sengenzela lo yamgulukudo wakulimaza. Kwaba ngaba khona umuntu ozothi kuwe sithandwa sami. Ngikhona ngiyakuzwa. Kanti inkosi khona yathi kukhona engizomthumela ozofika akwange bari awuphuthaputhe awuyetse motho where somebody thought that you are a thing but they forgot gore as long as God has created you the purpose, by the way, your purpose is still not done. You're still on your journey to your purpose. What a powerful testimony. So namhlanje ngicela ukuxolisa komama kade bakhona in your community who did not see the pain you were going through. Ngicela ukuxolisa kubantwana bamantombazane kade bakuhleka bakuhleba bathi hayi cha ngempela into wayeyifuna. Namhlanje allow me to be your mother and say to you, sithandwa sami, phumula, sekuyisikhathi sokuphila manje. Inyembezi sesisuliwe, inkazimulo kaThixo seyabonakala kuwe. You've got such a powerful anointing in you, and it is meant to heal so many who have been on this journey. Ungasabi ntombazana, qhubeka kanjalo, qhubeka. So where you were not loved, I'm here to tell you, you are loved. And today, I did see your wounds. And thank God that they are healed today. And may your daughters not carry those wounds to their daughters. May they be healed. May this testimony become another story of victory. By the way, we serve a living God. In case we have forgotten, we serve a living God. The God who travels through generations. So I am glad that you've broken the curses. Because into efana nale ngesizulu Nkosi yami kuthiwa umkhokha. Into ehamba igijimisana nawe. However, serving a living God who's got the weapon to make sure that never happens again through the power of prayer. Singawukhohlwa umthandazo. Qhubeka uthandazela ingane zakho. Kodwa nathi ungasikhohlwa. Lapho hamba khona ubone ingane zakho kithi. Nathi uqhubeka usithandazele. Ngithi inkosi ikubusise mama. Ikududuzela ingane zakho. Siyabonga. Kanti bantu abadala angena umshumayeli. So into engizokhuluma ngayo, it's taking the baton from this anointed lady. Ukuthi masenifika ekhaya Nkosi yami nilana namhlanje kumnandi, the spirit is high, everybody is celebrating. Kodwa namhlanje khona bayofika akuna nokudla endlini. Logo kuncane abakutholile amanzi ala ekhaya, that's the only luxury they know. Tate Moruti, the only luxury they know. Ya gore at least I got something.
Ki Christmas komona, this very same bottled water that we are drinking. That's how much of depression we are in. Konabanye today, they know for a fact they took a risk to come here. When they get home, they know that they're going to get a beating. Who are supposed to be here to look after this home? Some of our young ladies, man pumala, the very same guy will be beating you up later on because we carrying so much baggages, and we come to church with the hope, this is a hospital. We are going to be healed. We are coming to serve a healing God. And we pray. But sometimes, when you pray, prayer needs activation. You can't pray and just think things are going to just happen miraculously. Today, I'm here to remind you that God uses people. There are institutions where you can go and seek for help. Go seek for counseling. Mama, I loved it when you touched it. Where are the counselors? We need more counselors. We need more people. We need safe spaces where we can go and talk to. You will not believe how much that they are carrying. All the problems, they're in their shoulders. Some of those problems are even beyond them. Because their issues, they are so deep. I am here to say that God has called me into the world of psychology. God has opened up these doors to say it is not taboo, and it's not a sin, and it's not a prideful for you to go and seek help. Do not sit after you have been what this lady has been through. Yes, prayer is good, but prayer gives you the strength to get up and do something about it. You know, mfundisi, khona abantu abati mina ngikhonza uJesu. Babe banamanga mfundisi. Uqeda ukusho manje. Babe banamanga. Bakhonza their abusive partners. Bakhonza their addiction. Kodwa bafika la enkonzweni babe bahle kanje. Bathi sikhonza uNkulunkulu. The God I know is a God of love. He's a God of kindness. He's a God who lifts me up, who gives me strength. He says, come to me, those who are weary. That's the God that I know. So now, when somebody else is taking over my joy, and every day I come to church and cry, but nobody understands what it is that I'm crying about. So who's the God that you are serving? Because you're no longer serving the God that I pray to. So who's the God that you are serving? Some of yous, what is I get we are women. We know this. It's nothing taboo. We go and gossip about this one's problem, that one's problem. Oh, and we even laugh about it. But sometimes, what we disguise as happiness, it's pure hell that we are going through back at home. So you'd rather take the attention and put it on somebody else. Kono mamom dala, mamom fundis. Oyoti, mtwan. Ati wenu funana nendoda yami. Ngizokuthola kahle after church. Either way going ngakhona. Uyini wena? Kanti umntana enkosi uthe ubaba makangena la. He was just ushered with kindness, with a smile. Kodwa umama and the insecurities. Njengoba sakakwatele lo mntwana le ngaphandle. Kanti umama ekhaya ukhahlelwe kuze kuphuma isibeletho. Do not sit in your pain. Do not sit in your hell. Kunabantu phela mabaphuma la enkonzweni. Tata Muruti, this is heaven.
This is heaven. This is nice. Bheka bahle kanjani. Uyabona bongathi nje la. Absolutely beautiful. Kodwa mabaphuma la. Khona abantu who knows the road to hell before they even make it to the real hell. Because lapha bafika khona kuyashisa. Basemlwileni. Kodwa kuthiwani mosadi tshwara thipa ka bobogaleng. How deep does that knife need to go before you start seeking for help? There are safe institutions that you can go and go ulobula sifuba. Ubuwe maikutlo a hao. Find healing. And you enjoy the Holy Spirit and everything that is good. You are truly embracing who God really is. Unless I'm wrong, I am not a preacher. However, I went to that school of theology. There is no scripture that says, God gave you life in abundance for all your pains. But there are people who are living in abundance of pain. This is all they know. Babangu, they are abused even at work. But because we are Christian women, right? We can't talk about being raped in your marriage. We can't talk about every day. We can't talk is a gambler because I'm prim and proper. We can't. We are Christians. We can't talk about such things. Yet, you are the one that's going through that hell. So I ask you again, which God do you serve? You've got enough power within you to stand up and say, Lord, here I am. Guide me to my healing. You've got very intelligent leaders, Mokerekeng. And a kereke has got order, and it's got love, and it's got kindness. Come forward. And the matata anta temuruti. Atoka modern ditapel. Why are our children killing themselves? Because there's nobody to talk to. Nobody understands their language. That is one of the biggest things, especially right now in the exam season. We are facing a lot of kids that are going through depression. Again, stop comparing umntwana. Wonke umntwana aspiwanga the same kind of intelligence. Noma sonke sihleli, njoba sonke sihleli la, we're all going to take these messages esizizwayo today with different perspective. So why owakho kumele ukuthi abe yislima, kodwa lo wase next door kumele ukuthi ahlakaniphe? Because you never took the time to understand loyo mntwana loyo. But the funny part is God took time to understand you. But the very same creation created by God through you, trusting you with that kid, when are you letting it down? Masingake simamela abafundisi simamele nje ama-testimony abo ukuthi baphumaphi. Noke nizibuze ukuthi kahle kahle why inkosi yayithi umfazi kumele azale. Bekungani kuzale inja ngoba abafazi bakhohlakele. But nobody ever asks us mfundisi ukuthi sikhohlakele ngoba kwenze njani. Ngoba mina ngumntana kagogo. Ugogo wayethi ephuma esontweni angibize ngeinhlambe ezithize ngoba ngibona ngigijima nabafana cabanga ukuthi ngiafter abafana. Kanti ugogo naye wadle ngiwulwa owakhe in their generation. Ngoba ikhulunywa leyo ndaba leyo. Lo mntana lo kagogo lo. Asumntwana kagogo. Asizukulu sikagogo umntanakhe. Manje ugogo makabheka lo mntwana lo umkhumbuza le yandaba leya. So ugogo uselimaza lo mntwana lo.
ugogo kusasa akusesi umuntu manje lo besimazi umuntu wesonto nani simangale umama ushilo wathi ngiyanikhuza lento ukuthi nihambe niphuma kuloku uJohn uPeter uPaul kanti sometimes sike sacabanga ukuthi ugogo wayebaleka lapha ya kuPaul ngendaba yendlala wayongena kuJohn uJohn wadle ngilingane yakhe waphuma wabaleka wayongena kuSimon kodwa thina sesimlabule yonke into. When do we hold each other's hand? Where are my sisters' keepers? Where are my keepers? Who is holding my hand when I need the help? Instead kuthiwani siyamazi lokho ukuthi famous ngani angimfunda endlini uzangithathela indoda yami. What kind of God are you worshiping? Where is the kindness? Where is the love? What we need to understand, ukuthi mophila la emhlabeni, izinto zala emhlabeni, they've got a tendency to come back around. So today I'm here to tell you, break that curse. Go find help. Ungahlali nobuhlungu. Uzukhiphele kubantu aba innocent. I love what you said. There are counselors in the church. It's time we had workshops where we start now to educate the people in the church about psychology, about counseling. It's about time we bring back discipleship, the sacredness of discipleship, where we can have a safe space where you and I can talk. Why do you have to stay in the dark when there's somebody in the church who's been given or called to bring you out of that darkness? Have it all once out of that darkness and then clothe you with prayer. Khona umuntu ofika la athi amen kuzwile umoya oyingcwele. Kodwa makafika ekhaya athi Nkosi kodwa ukuphi ungangizwa ubuhlungu bami. Akekho umuntu obonayo amanxeba ami. Kanti that person sometimes they need professional help. In these economic times, believe it or not, Memrut, khona le batho who abuse alcohol. Uzibuza ukuthi imali uyithatha aphi utshwala? Yazi kumnandi etshalweni ngoba uyakhuluma ubhedu thina akekho umuntu ozokujaja sihleke. Makungaba khona manje umuntu okhalayo. Asisho umuntu phela osongena umoya oyingcwele sangasazi ukuthi athini. Lokho khala kumnandi. Kodwa sikhuluma ngomuntu okhalayo ukuthi I don't even know what to do anymore. Kunabazalwana since kitabewo even today. Osakhalela lo ndaba leyo. So yazibhora manje lo muntu makafika ezitshwaleni bese khona umuntu mngani wami ungawari uzoba right thatha ipiya siphuze and the next week ungawari ngizokubhemisa all right was kodwa la akekho nomuntu who will take ithatha nje that 10 seconds nje i phone call to say ukuthi phone Sadik. It's a depression line and it's free. Call these people. Tell them. Talk to them. Therapy is also part of God's healing. You do not have to come to church and pretend. Come to church and be what God has called you to be. He has called you to love. He has called you to kindness. He has called you to sisterhood or brotherhood. Mani khohlwa those fundamentals. Then kahle mfundisi lesonto built on what? We need to take care of each other. We need to make sure that the well-being of myself and my family is the well-being of my neighbor. Uthula kanjani umuzo umama amemeze next door? Kuba buhlungu umfundisi mayisenkonzweni ngoba kusasa bethi ke elo okena mo kerekeng eli yena on
wait king e ba mo tupa ba mo trapile ba mo shapile jwang how why I can say when I say go kerekeng ganti ba etsang kerekeng ya in this church we're going to do things differently. In this church we're going to bring healing back. In this church the curse of pretense is gone. In this church we're going to be accountable for each other. In this church we're going to hold each other's hand. In this church we're going to remember the sacredcy of somebody's heart and emotions. In this church we're going to worship in love, in respect, in truth, and in kindness. Remember, this is your time, this is your season. God did not bring you here today just to look good, but He also brought your ears and your heart and your mind. So when it is your time, just something. Learn from today that my sister's keeper. Tell that young lady, it's not the one. It's okay. It's okay, but your life will be saved. I know what you went through, Chomi. Mama, I know that you are still dealing with past pains. Kopoyet's appointment with the therapist so that you can deal with them. Mama, I don't hate you, but I don't understand what you went through. So I forgive you, but here's the number. Go to a therapist. It's time we build better relationships. And He wants us healed and He wants us happy. There's a song. Every single time this song, it got me through my studies. And some of the things that inspire us, it is through music. Hubuisa nale jeso kamo pelum ki. Talk to somebody. Talk to somebody. You do not need to live in hell while we still have a living God. Thank you. Okay, we have another announcement. Rekopa koloi kantle HHY 553FS. Rekopa o hlahelle kantle wa hlokahala koloi ya hao e batla e kwalletse koloi e nngwe. Ha praise and worship e ntse atamela. Re tlo kopa ausbusi malefane le yana palame stage as we are going to usher the man of God. Ke nana re ithutile re utlwile lehlakoreng la health, re utlwile lehlakoreng la psyche, re utlwile lehlakoreng la di finances, re ithutile ka dintla tsohle. And I know for a fact hore we invited women from all walks of life. Re memme barwetsana, re memme bomme ba banyane, bomme ba baholo, bonkgono, re memme basadi ba fitileng dinthong, ba ntseng ba feta dinthong, ba ntseng ba tlo feta dinthong. But from everything eo re utlwileng kajeno, ke a tseba, ke a tshepa ebile ke a dumela hore hona le bonyane bo re nketseng bona. Ha re so felle re ntse re tswela pele. Lentswe le ke le utlwang le matha haholo kajeno ho bua ka o fola, ho bua ka healing. Re hloka ho fola not only psychologically, not only mentally, not only financially. Maemo a rona re a wa tseba. Motho e mong le mong wa tseba hore o hloka ho fola lehlakoreng le feng. Ene ke a rata hore doctor o emphasize taba ya hore therapy a se taboo. Because we are Christians, it does not mean re tlo rapela fela re se batlo ho follow dintho ka tsela e right. Ha o kula, ha o tlo ikwalla ka tlung o bo sa tswe o ye docteng o thole medication. Re tlo rapela le wena mara o tlo tswa o kopane le ngaka o nwe medication o gone o fola. Ho rapela re tlo rapela ebile ha re hane ene ha re deny matla ntate modimo. Hona le doctor e yemeng ka wena.
e tlameleng le yona e je le bana ba yona ba je ka siki ena ya hao jale ska re sokodisa tsamaya he o fole a ke re ha o lapile ha o rapele fela wa ja kapa ke bua ntho e siko ha re lapile re a pheya re a ja ha re khumame forever re rapela dimpa di batla dijo dijo le bebele ya tjho mpa ke ya dijo ke ya mpa jalo o baneng ha o kula o batla re rapele re sa qete kana go engwe ska ba re tlo rapela mara kopana le batho ba tshwanetseng ntho tse jwang ke yona ke re ba Kriste ke yona e fang kgedi ya sa mannete yona he ena so re ntse re tswela pele ka yona tsela eo ke a tseba hore ho ntsona le bantseng ba shota hanyane ba emetseng ho tlo utlwa hore ntate modimo yena o reng ke a tseba hore hona le a seng a goile through tsona kaofela a seng a re o nehela thaole a seng a re wa tloella a seng a re o kgathetse hona le rona ba fitileng di divorceong ba seng re sa tsebe hore e bentse re amoheleile ka tlung ya ntate modimo hona le mme a tswang ho lo pata ngwana beke fitileng a neng a itjotsitse hore ke yena tshepo ya hae o mongwe o patile more than one o mongwe o patile ba bararo o mongwe ba patile kaofela hona le mme yena ha ba pata ba ntse ba le teng empa ba mo sokodisa mosotho o re ba ntlala matsoho ha sa tseba a jekele kae hona le moradi ya neng a nahana hore ha mme wa ka a ntse a le teng ke tla kgona mme ha sa le yo mosile hona le sister ya ntseng ana le bona batswadi ba felletseng batho ba sa utlwane mme Nkabinde o buile re tlile le bona mara ha re ba buisi dintho tseo kaofela hona le motho ya ka di kgonang hona le motho ya ka di finyellang ke kopa re santsane re tlo bitsa mohlanka wa modimo o bule pelo ya hao nna ke tsebe go go through ha ke tsebe mara wena o a tseba o mong hona jwale ha re bua o sa le hantle o sa fodile o sa utlwile psychologist ha ine e bua o sa utlwile auswa di finance o sa utlwile mme wa healthy o sa le hantle but ho ntsona le yona ya le mong ya salletseng ene ke tshepa modimo ha o tlisetsa mona for mahala ene ke a tseba ebile ke a dumela hore ha re tswa mo kaofela rona re tla be re fodile ebile re tlo gora ha re qeta ha re tlo gora fela nameng re tlo gora le moyeng ha re tlo gora fela moyeng re tlo gora le nameng ke tlo kopa Ausbusi Malfane a re fetse pedi sotho boholo ba hao bo phahame o entse dintho tse kgolo ntate ke mang ya ka
Jesu wamahuna uyahalale halalela ngoba sindlule ezintweni ezinzima Yes. njalo Sia Goba sindlule Zintweni Ezizima sithi njalo Jalo singabangobile Ikabango Arbine Gaufela Jalo Sia Sia Goba Singaban Gobi Sia Goba Jalo Jesus Singaban Gobi Sia Goba Jalo Sinful Esizima Jalo Sinful Esintweni Esizima Oh Jalo Sia Goba Singabangobile Sia Goba Jalo Sia Goba Singabangobile Sia Goba Jalo Sia Singabangobile Sia Goba Jalo Sia Sia Goba Jalo Sia Goba ke batla utlwa medidi e tsane ke batla utlwa melodi ya batho ba hloseng Kopi Sia Goba Jalo Jalo Tina Sia Goba Thank you. Ako mo shapele masoha holo morena Jesu. Ako mo shapele masoha holo ya halalela. Hayo ya tswana luena. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We glorify your holy name. Kawe la makawe.
Holy, 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 holy. Holy is the Lamb that was slain. We bless your name. We honor you for who you are. Ribahandala Baba San. Hallelujah. I believe this was not even my service. I'm just coming in just to say a few things, and I'll call my bishop when we just Abu Emansu, then we are done. Ring amen. But I believe that before any words, just gathering like this, for me, it sounds like a victory. How good and how pleasant it is when brethren gather together. That is Psalm 133. The Bible says that's where God commands his blessing. There is a blessing of unity. Basadi haba kopani cheba kopanya satani show. Bagatua bomme, why whatever why bibili remusadi wa Christ. The church was meant to be an influencer. Now when God says we are the wife, which means a woman can influence, but we must redirect that influence. Because if it is negative, it can cause havoc. Ring a many coffee. My bishop, hallelujah. Yeah, this woman is something else. Bommela tsiba go modimo ha qeta o etsa monna matsoa ha ena tletse le gwele ma ha qeta o etsa mosadi matsoa ena tletse madi. Monna nkwe fatshe mosadi nkwe monne modimo la tlameha o phunya adama wa tlala madi ene madi ke selekane. Mosadi o na le selekane le modimo ke ka ho satana o lelekisa ntjena because o a tseba re ha o ka yema hantle ntho engwe le engwe tlo loka. Even the blood you share every month is not just the biological blood. It's a reminder. It's a reminder that you are part of the covenant with God. Because when I feel I'm going to step out, I'm going to pelu. Hona o tsama strate ho tla pelo ya motho mong ho tla le ya hao. Dimane khotwa ke Mankabinde ya Jeremiah. Modimo ha bui ka ntate. O re pelo o etswa popelong ya mau. Why modimo a re mau? A sa re ntatao. Ha ngwana a tshwerwe ke hloho e re bebele ya bantatai o mo isa ho mmae. Ha fitla ho mmae e re mmae a ska mo beya posting a mongola a mo beya mangweleng. E be se re bebele a nyoloa ka yena a ntse a kula. Bana o tlamele re nyoloe ka bona ba ntse ba kula. Re tlamele re nyoloe ka bona ba ntse ba na le bofokodi. Re nyoloe ka bona hobane ho na le upper room. Mosadi ke yena la jwetsa monna re ha ke kgathetse ke modimo ya tjhaka. Ha re mo etsetse phapusi e ka hodimo hobane phapusi e etswa pele dintho di tswa tseleng. Ha o emele lefu o etsa phapusi maemo a ntse a lokile. Mosadi e mong le mong ya dutseng mona, you must have an upper room, the room that is upper than your depression, that is upper than your pain. Hadin todi shwele udi isakai, hadin todi lobokani udi isakai. Hona le tulo batho ba di bea mosadi o bea ngwana phapusi ha ba mo botsa hore ho jwang hae o re it is well with my soul. Ha re o lokile o re ke tshepa tulo eo ke di bea go yona mosadi ditaba tsa hao o di bea kae. Hadin todi o lobokanya o di bea kae. You must create a room before the rumor. So when obulawa ke di room o bana ha ona room. Na Mankabinde ke teno fela pele o satane se gasa hanna ine le mosadi. Penina ke mosadi ya nahana hore ha e thotse ba bang ba sa tla e thola. That is why le nyolo ile re Maria, you are blessed not above,
You are blessed among women. Hauna mosadi ya modimo mo hlonolofatsa go ba celebrity. Modimo mosadi ya mo lo mo hlonolofatsa go be kubo ya mosadi ya mo. Modimo ha o etsa hantle. O na le mosadi ya mmoneng ya seng hantle. Modimo ha o tula tjena o etsa moriana. O re mosadi ya mo ha shaba qeba la hao. A re modimo ya fedise Mankabinde nka mo tshepa ka lelapa laka. Nka mo tshepa ka bana baka. Shatakaya. Love. How ka bona modimo a emisa o araba. O tse modimo o fa maikarabe. Modimo ha sa o arabe o tsebe o etsa wena karabo. A gore modimo nketse karabo. Ha o hla mosebetsing ha ba ke ba re karabo e fihlile. Ha o hlaya batho ba o bona ba re there comes hope. Ona le lefule le naine ba tlogega mme ona o hlokallwa ke monna Jesu ha tle lefu ka tsatsi le leng o hlokallwa ke moga Jesu a re jwale lefu lena le ntwaela hampe ke tloelletse lefu la monna mosadi ena o na se widow o bitsitswe widow ke ntwe mohlaetseng ona le basadi ka mona bana mabitso ka mabitso a bona ke ntho tse ba hlahetseng ke ka go lenyolo ile go Maria bona motswala o Elizabeth ya neng a bitswa nyopa hona le nako bothata ba hao e tla ba le bitso la hao ha ba bua mo ba buang ha ba sa re mamang ba re wane ala divorce ha bedi wa motsi wana na dula toropong o khutletse RDP wa motsi ba wana na dula kae ha le bitso la hao mathata ha o isa le bitso la hao o tsebe o hloka le bitso la hae and kana go mo modimo etsa re o phokahale o re o tlo tsebe o tshepahala hona le ntho tse ding ho janeng batho ba o thusa ho tsona o ka be o sa tsebe yena hanna o na sa tsebe thapelo o isitswe ke mo una le bohloko bo bong ha bo introduce to another level of prayer popelo ya hanna inentse ina le ngwana ine hloka the atmosphere basadi ke ale rapela create an atmosphere ore mosadi la ke na moska mo jaja ka ro apere ha o tsibe o tswa kae ha o tsibe dintwa tsa dilwana una le mosadi ya tla kena mona ka stepesa le kanti modimo itse tsamaya o lo ratua ha o mo rejecta o mo bolaile una le batho ba bang don't look at them from the flesh look at them from the spirit. Why? Hanto tsa ho di sa tsama hantle. O batla batho ba bang ba tshwanelwe. Boloi bo qala hanto ha o senyehile bo lakatsa ho tsa ba bang. La lenyalo la o le sa sebetsa go modimo le halaka le sa sebetsa mara la ngwaneso ha le tswela e reng amene ka ofela la ngwaneso ha le phele ha le atlehe hanna ha fitla thapelong a rapela ke ha monna modimo a rotauwe a re ntate ha ke atawa ke mosadi ya pelo e bohloko empa ke tlo tshulela moya ka o Jehova mara ba bzalwane e re bebele ka mora nako a gutla go so sa le yena go so la Samuel ha qeta wa I reintroduce ho Eli o re sorry sir this woman is that woman who was broken is this woman who is blessed because broken things are blessed things. God doesn't have a problem of blessing what people has broken. Modimo rata di ntho batho ga ona ntho di tla etswa ka yona. And a concept ya mbokoto tlamele re change. Don't tolerate nonsense in the name of being strong. Bazalwane, abuse is abuse. It's not the reason of your action. Abuser is an abuser. Don't try to protect an abuser and say ke mokwatisi la motho ka mokwatisa ana right ya o lwantsha. Ha ona motho ana le ska defend until defeater. And
abusers are isolators. Motho a batlang o destroya o tlosa batho ba tlo restore. And unfortunately, batho ba le sotlang ke bona ba letsa lebe ba tle kantle. Because your sponsor is your abuser. And o tshaba ho lose ntlo mara o lose wena. And I ke kgothalletse tlhalo mara ntho engwe le ngetse o itlhoye ke sega sa hao. Ha una relationship e tla etsa go ska i-prioritize. And bazalwana ha so go iketsa betere. Ha o itseba batho ba go ikgantsha, so go ikgantsha. O tseba value ya hao and o ska ba wa dumela motho o under value. O ska dumela motho o jwetse o fella kae. Ko wena ya itseba. And haebe modimo o ipone o hantle ho modimo, ska dumela motho o etse ntho fela. You are not just an additional member. Ke say you are not a drop in the ocean. You are the ocean in the drop. La o ka dula mo e ka re mosadi fela mara modimo ka hare ho wena. And ntho ka hare ho wena bana ba hao ba ka phela ka wena le lapa la hao le ka ema ntlo ha e hloke marriage certificate hore o ahe ntlo ha e hloke go nyetswe ke ma go re o sebeletsa ma o ka atleya o sena monna o thusa ga go qabanye le monna go ratisa wena na ke batla o rate wena o tsebe there is power in you that can create something out of nothing. You can rise above your family background and you make a new statement. Shanta Kasaya. Can I see a generation of women but the status quo must change? Can I see the generations of women but in 20 family fetue? As much as you never injure yourself, you are responsible for your healing. Labi aso na itimaditse mara poliso ya hao ke boikarabelo ba hao. Motho tsatsi le leng o longwa ke notsi mo. Ha ke ta mo loma no wa complain go moleko wa notsi satani ya notsi. Wa tsema na kwantsa ka satani ya notsi o ntsa kwa le ya mahlo. Because sometimes when I kwatetse notsi e o lomme mara ha o shebane le mutlwa. Because notsi o lomme mara e sile nonsense ho we. Jwale tloella notsi ntsha mutlwa e ringa mene ka ofela. Tloella monna o lahlile ntsha stigma seo. Basala la tseba go ntse tse di relationship tse ding ha di ga di a sebetsa bana o le cast modimo na protector wena. Wa tseba modimo na kongwe modimo o futuristic. Modimo sebetsa so. Ha ke dutse tshele maskiti ntse ke re hani modimo etsa fast forward. O batla o check after 10 years ke tlo mo tshwara jwang. Ha ka bona hore ke le nyoloi today mara ke Satan in 10 years. Modimo ka e tshwatla ntwe ka shit. Because ha modimo sa e tshwatle ka shit e tlo tshwatla nna o sane. And when I'm talking at ha o lele hore di a sinyeya o lela investment. Ore hey bagatua a wrong direction. It doesn't matter how long it's wrong. Uska wa dula ntongori ke tsamaile na kwetelele mara ha ile wrong e wrong. You need to stop and value yourself. And anyone who is afraid of you when you become you does not deserve you. E ringa meni ka ofela. Anyone asa batleng o be wena ke sega sa hao. Azo Nkabinde Jesu ka ga batho ka ofela basadi ka ofela ba Bibele ke a re hopola mosadi wa Lota. Jesu hopola mosadi wa Lota because mosadi wa Lota ke motho a tsileng mara o rata matswa. Buka we balanyana ya Ezekiel e re bothata ba wena ha ba qala ka sheno ha o no tswalwa. Ha ona motho a ile o hlokomela. 2 ha ona motho a ile o hlatswa. Mara ntwe bo gago ha ona motho a la khatha the court. Bomme nna ka le khothatsa o keke wa ba motswalle le batho ba fosahetseng o bona na ntho tsa o di ka nepagala. Batho ba o buang le wena ba busa tsela e o nahanang ka yona. Ntho ngwe le ngwe yo o e mamelang o ba yona. And you cannot be a spectator forever. Before long you'll be a participator.
Haeba o rata lelapa o ska tsamaya le batho ba sa believing in the family structure. Itse o lona Edeni ho no sena Noah, Adama le single. Noah itlile haeba couple. Noah itlile tshimong haeba lelapa. Satani ha lwane le wena until o ba lelapa. Ene Satani wa tseba hore ha ka bola lelapa o lapisa motse. O tlatsa go kena kore ne ke tse example e simple tsatsi le leng mona ke re motho mo ona ba tshwere glass e pedi Mankabinde tsa metsi o mong a bewa ka mona mo a bewa ka mona o teba etse racist o mong doctor Amatha a fitla mane pele mara fitla glass le empty o la tsama slow mara fitla mana to fitla glass e tletse. The moral of the story ke ska matha fela ka ntu khalametse o kampa matha slow boloka metsi ya haeba hona le ntho o isireletsang ska matha ska man le ma because batho ba fihlile pele mara ba fitla ba sena letho o thusang o wina argument o lose lelapa. Me go pa fela ke ba le temane ena ya Samsoni matsatsi a gona o tshaka mona fitla pheletsong e re ngamene ka ofela ke di injury time re ja se nka fela memory ke memory stick tla o tloa ke moya ka sebakanya sa tla foka ka masile ka re di flag ba mamela temane na ke bitse masket ke Judges 16 la tseba Samsoni una na le mahlo le moriri ka mora Delila ke ha na le moriri a sena mahlo kopa le ramene kaofela modimo wa ya sa khutlisa mahlo a khutliste moriri ko bane Delila ha mmona ka moriri o mmone ka mahlo na le ntho tse di la o kopa restoration o modimo yena o ska e khutlisa obane ke yone ba tleng polaya. In restoration, there are restrictions. Basalman, the only way, Bishop, the only way to treat disrespect is distance. How about tell distance yourself? Skaba waba fila be tibla. You want to catch what doesn't want to be caught. My bishop, ke mother and daughter mo. Haseba khutlile ngwana ka pelo. E re bebele. Samsoni verse 26 chapter 16 ya ba hludi Judges ke a rapela. Maskete tla dumela Samsona a re ho mohlankana ya mo tshwereng ka letsoho nteselle ke tle ke tsebe ho ama ditshia tse tshetlamisang ke tle ke itshetle ka tsona. Samsoni o na le mahlo ha sana matla moshimane o na le mahlo ha ana matla. Ntwe Satana na ka yetsa go batho bana ba ske ba effective ko ba qabanya because moshimane ka mahlo ha yo tla bona dipila ga mara ke a khona o didia. Samsoni ka matla ha o na le matla ma ha tsebe dipila ga dikae. Now hore who bene le results, there was supposed to be a bridge of generations. Amonyane le amoholo ba tshwarane ka matso because ntwena re tla idia ha re tshwarane. In this mother and daughter service, kire mama una le matla mara o sana mahlo, una le moradi mona una le mahlo hana matla. Ha re ka tshwarana ka matso bosimona, ha re ka tshwarana ka matso ra re we forget our differences, we forget our fights, and we say we want to bring this thing down. Ako shebe mo top lauri, you need me.
I need you. Ke ke tsebe le dutse jwa mohlomong ka re ke bona le a two generation ke na le thapelo ya hore ha o ka tshwara morwetsana a le mong ka letsoho, you cannot help everyone, but you can just help one person. Ha o ka thola ngwana le mong wa mo mentor wa re matla a ka ha kopana le mahlo a hao a tla beya ditholwana. We need to break that gap in the name of Jesus. Satan o batla re hloyane hore a kgone ho re hlola. Wa tseba hore ka matla a hao o keke wa di bona ditshepe, o keke wa di bona dipilara, le wena ngwana ka mahlo ha o tla di bona o tla di etsang. If we don't share our experience, our girls will be forced to experiment what we have experienced. Bana ba ka mantswe ke le sia lona ke tlo dula fatshe ke ne ke le jwetsa metlha ena sonta mona hore bomme ba ba le ba bona mo ha bana probleme ya difigara tsa lona, ha bana bothata ba botle ba lona, ba tseba Satane le modimo. Ha go khalemela a se go jella mona, re a tseba go na le molleko a sa batleng o be motho setjhabeng. Na ona ko ngwe ha dumella go karape ka sheno, ho sa no tla re leboa. Hona le ntho tse ding ha go utlwisa bohloko ka sheno, ho sa ne tla ba bohlokwa. Never hang around young people who reject correction. Moloko sa khalengwelweng o keke wa tleha. Batho ba se ba sa jwetswe ha ona mo ba yang teng. Modimo entse ka bo mo o file molomo le mong a o fa ditsebe tse pedi, ho go bue ha nngwe mara o mamele habedi. Be a good listener and you will thank me later. Every time, decision is not a problem. The problem, doctor, is consequences. You can make a decision, but can you take and handle the consequences? We are dealing with consequences, but when you have an opportunity to decide wise. And that is why lorry ya driving school ina le mariki ka mona le ka mo. Ina le mariki ka mona le ka mo. Ka mona palama instructor, ka mona palama lena. Ha lena e sa bone kotsi, instructor e gona o hata mariki. Na ko ngwe utlwe ka ga o so etsa mara re bona ntho sa e boneng. Ona le ntho tse ding ha re di bua o tlo re tinehela mara rona ga tseba hore Satan o batlang ka wena. Sometimes hold our hands and the pillars will come down. Le madumela wa ha re kopane hona le ntho e tla fetoha. Ke kopa bo mmele ba gadi ba ke ba phamiseletso ba re morena re kopanya. Ha re kopane hona le ntho e tla fetoha. Zamdela inyane re ka ija. Gauteng Free State ka fetoha ha basadi le barwetsana ba kopane. Ene ska ba bona ba sa bana bana jalo ka competition. Mosadi fola. Ska bona ngwana na ha ka bona ngwana ka go tla jola le monna ha o motlisa leveleng ya hao. Ska compete le ngwana. Ngwana ha leveleng ya lelapa la hao. O na le selekane le modimo. Ko pa re shapele ma bishop matso. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. All my life you have been faithful. I say, in the goodness of God.
Hallelujah. Hallelujah. Ha ke bine hobane binwa. Ke bina hobane ke bone bophelong ba ka. Hallelujah. Hallelujah. All my life, He has been faithful. I'm not here to preach, bazalwane. Ke tlo leboha. Let me first ke lebohe Modimo a tshepahalang. A sa fetoheng. Ke leboha Modimo ka letsatsi lena la le entseng. This is the day that the Lord has made for us to rejoice and be glad on it. Hallelujah. And ke a dumela hore mothers and daughters are glad. Mothers, above everything, they are healed. Re kgathetso tsa maka maqeba bomme. Re bleedela bana. Hallelujah. Hallelujah. Bomme ke a leboha. HOP a ke tsebe ke reng. Modimo a kgotsaletse hantle. Ke a tseba nke se lefe everything. That is why I always say to you, ke a le hloka. Ha kena everything elona le nang le yona ke ka hona Modimo a re kopantshitseng. Ke leboha Modimo a ntshepetseng lona. Ha ka ikgethela ho ba mo. It's not an easy road. How easy at all? Hunkile mohao. If o not wa resign ne ke tlo resign ke khola nka be le khale ke resignile. Wa tseba moruti there was a time one ke go yena e ya kerekeng eo ya hao nna ke sala moruti ga le kgolela. Because ne ke understand hore to be a leader ke honka mohao. Mara Modimo ka mohao wa hae, here I am today, I'm still standing. Ke mohao bazalwane, ke mohao. Bomme ke a leboha. Baradi ke a leboha. Ke leboha ho bitswa mme wa setjhaba. Ke leboha Modimo a ntshepileng ka setjhaba. A ke tsebe go le aware hore ho yeme doctor tse itremo. Ho yeme Dr. Nkabinde. Ho yema Dr. Sib. Ho yema Dr. Sekete. I'm just here to thank the Lord. Hore re fodile bomme. Re fodile baradi, re fodile. I'm not even interested to no tshwere ke eng ke tseba go fodile. Mara wena o sa accept tsa mali le tseba la hao. I think it's high time we must stop nursing nonsense. Ka maphelo a rona. Re compromise too much. Le mo sa hlokahaleng. Bomme Modimo le tshepile. Modimo le tshepile. Ha ke re tshepahaleng he. A ke re tshepuwe ke Modimo. Ha re tshepahaleng. One day Modimo tlo botsa ntse gore Modimo o itse lentsweng la hao. A ke re tshojwala re rapela. Modimo o itse lentsweng la hao. Wena o yentseng ka lentswe leo. O khutla fela ho Modimo hore Modimo o itse lentswe la hao. A ke hanane le yona mzalwane. Wena o yetsang ka lona lentswe leo. Wena o yetsa eng ka lona. Ba ena re ke se tlo dula mona the whole day be re sa fole. Ke re di doctor tse thao. 3 means resurrection. I no shule o tlamile o botsule ka sheko. Whatever neshwele, whether it's spiritual or physical, it's uwile ka sheko ka lebitso la Jesu. Mwana shweleng a swa hao, mwana a shweleng a swa hao. Mwana shweleng a se hao. A swa hao. Re na le bana kaofela, mara ebe wa tla stopo.
o tla matha ka sona o le one. Ene rona se tlo nkgela setupu sa hao. Ba ena I'm not here to preach ke eme mona ke tlo lebo. Ma rona le ntwe e ba itse ba ntwe ena ya modimo ha o kgone o e stopa e iketsahalla. Bo mme ke a leboa. HOP modimo a kgotsaletse hantle. Ho tsweng lo keneng ha lona modimo a lekelletse. Bo mme moruti ba ruti ke a leboa. Ke a leboa. Ke a leboa. Le sile mabaka lona la tla mona le senkeng la tlotsha. Mara o finyana le tlo phola. Ke a leboa. Ke a leboa. Ke a leboa. Sisters ke a leboa. Sunday school ke a leboa. Bontate ke a leboa. Ke leboa modimo ka lona. Ki eme mona ka sheko ke bitswa mme it's because of you. Ke leboa dithapelo, ke leboa support, ke leboa lerato. Ke a leboa bo mme ke a leboa. Ke a leboa. Modimo a kgotsaletse hantle. Ke kopa one of the people ba ka kitcheneng ba tla ba tlo hlalosa hore ba tlo sebetsa jwang. Ke re ke modimo ke a leboa. Worshiping team ke a leboa. Ke a leboa. Ke a leboa. Ke a leboa.